khovel pum huapte huap lem lo te poni heng milar te hi an mani zona chuan hriatan hlo zeka ma se bel chian an do lem lo atak taka anom mi lo TV le chanchin bu le thalak ti bor vela chau anomane Jack Dawson hun rei tak chung khovela sum hai lut nem bernitrin Titanic film kha kan thre ome helong hi chu ataka aom nge ya kumsang khazakwa som pahnia khana che suala kumsang khazakwa somriat panga khan achet sualna lai chu hriat niin tuifin riat monga mu chuane ya kumsom nu vela zuktlo po ani zui tabok antlo po thatle hian khovel nga event a hlo hle a chanchin zulzuin Titanic movie chu James Cameronan aron siama thil thleng tak tak be chanani tin achangtu te po om ngei tura kan nga yene mase changtu pa Jack Dawson kha atak taka aomi elova achangtu nu rosipo chuti tho James Camerona din chopliau liawane Cameron hian Jack hi longchuang ruangin alantira aming chu passenger lisa aom velo ti zongin achua mase makdanglam ve tak mai chu he film screenplay anjia zovek to nuwa hian Titanic chuang thi zinga chuan J Dawson ti mingpu alo om khiau maya Jackale J Dawson hian in kung kaina anei lemlo J lampum po hi hriatani lo bok thren kha chuan Joseph emo James emo ani yang antia Jack po chu alo ninul thei phua chopji nga chuan hriat mi lova ataka om teuber ani tama zo ko me Sudugram mihang model hi Instagrama alarve viau zui tu nuai ni chuang nein Fenty Beauty le Soul Sky band te chuan model atan te po anlo mangto mase taktaka Sudugram hi omlemlo British photographer Cameron James Wilsonan computer manga asiam chopane Instagrama athala kanda tangchuan atak aniye hanti mai turania mase internet a bak he model hi a omtlat lo Mulan kumsang khazakwa somkwa paruka khan Disney chuan masanga China meicha huai sen huwa Mulani thon thu chu animation mangin anron ti chuaka sipaya apa ayoa atran dan chungchangane athon thu a thaboka Mulan hi om tak turanga yene Disney hian edi zangana borvela Chinese poem chu be chana anmanga Mulani thon thu chu hei hi aron chu atranani in mingle Qing dynasty ate khan achanchin hi anlo soi to boka a mingpo chirang ranga vuane mase tak ero chuan Mulan hi omlem lo thung Aimee Eguchi Japanese girl band AKB48 te chuan kumsang nile som pakhata khan member tharan neya aming chu Aimee Eguchi ane anlak lu tira hian kumsom paruk mi ania Tokyo khopon thret Saitama cheng niin infiam na po ative thei hle niin AKB48 laminan soya an bentan hian photoshoot an nei trumin avoi khatna tan aronin lan vene TV an zaina te po a mel mu tur aom ve thlap zela mase taka chuan henula hi om lo thunga computer manga siam chop niin aotan midang o an mang mai chau alone Aimee Eguchi hian computer hard disk a GB za somnga vel awa a hun lai chuan atam hle ome hetiang hun lai hian CGI yanti computer manga milem siam chopa khovel asang chautran meka alem le takti po hriat thran theilo turin Japana graphic artist ta chuan khovel anron bumtane Caroline Keane Clayrol detective thon thular Nancy Drew iziak tu chu Caroline Keane ane a thon thu hi kumsang khazakwa som thuma tang khan ala chuak tangar ngara aziak tuwa Caroline Keane ming chu ala chuang zel Nancy Drew i thon thu hi Edward Stratemeyer duan chua aneya Caroline Keane ming hian midangin anziak thunga aziak tu te jinga hian ming tarlan tumna wangin buaina te po anlo tok nual towa Caroline Keane chu mi rang ania ama tak phei chu a omlem lo tinane George P. Bardell a chanchin an soidan chuan George Bardell hi indopui pahnina khan sipaya tangin Europa aramu vea
mission som pahni vela atel indo pui zo nuwa Met Magazine Board of Director na chu kumsang khazakwa somruk pakwa tanga kumsang khazakwa somriat pakhat thleng khana chela kumsang ni pakhata khan kumsom komini in Time Magazine in Person of the Year an thlan thin ni na chu a hau ve thela vote za somnga pasari a muthayane Facebook a po biak po thein a omreng ti he ne George Bardella hi Smithan fiam thu ta na adinania a chanchin chu an soirei ta hle thung kumsang khazakwa somni pasaria dai to khan Smith hi Georgia Tech a injiak lu dona an college chuan registration form pahni an ron thon pal hlau mai Smith hian pakhat chu ama mingin achanga ala chuang chu suwang tuana a zirlaya din chop George P Bardella mingin achang thung school an lu nuwa eta hian George chu subject lak tur engkim aboi puisak vek boka assignment le exam te po ati ke vek zel college an zir chuwa meu chuan George hi zirlai ti thapol takania mase taka mu ture ro chu om talo thung Smith din chop mai mai ani ti riat chuania masen college hian George Bardella chu ti top lovin an suang tuana an bel ta zela sipaya te trantirin milara an chua zuita ne Allegra Coleman he supermodel hi thuziak tu Martha Serili duan chuania magazine thu phua chop ziadu wang ani deuh ber kumsang khazakwa somkwa paruk November thla khan Esquire magazine koma he model hi aron langkal maya nula mel thatakani awangin ngai ven a hlo ngal hle udialen nena an film channa aron chuak thuai don ati te David Swimmer nen anin chu kha deuh ti tele Deepak Chopra nena anin thriana chungchang te aron chua chuai chuaya tunge Allegra Coleman chu tia khovela boila in Esquire editor Edward Cosner chuan he supermodel hi atak taka omlo tiron soi chuak ta alema an man chu model le lem chan thiam ali lartari ane Allegra Coleman ni larna hi ali lartar hian a hlok pui ta hlau thunga lem chan khovela alu thei pha Final Destination le movie danga te TV show ate ain lan thei pha Allegra Coleman ni chu phua chopani ti riat chuani hnuwa po ali lartari chu alalar ta zel thung Pierre Brasso kumsang khazakwa somruk pali February thla khan Gothenburg Sweden art exhibition an buat saya England Denmark France le ramdangdanga lemziak thiam te kut chuak chu phau chuane en hlober chu French lemziak thiam Pierre Brasso kut chuak te ania lemziak lam zul tu tele journalist te chuan Pierre Brasso chu artist diktakani anti hloma pakhat chuan hetiang hi chu zong bakin aziak theilowang aron ti khau mai Pierre Brasso chu ataka chuan mihring nilovin zong ane Swedish journalist pakhat chuan lemzia ken tu te hian mihring le zong kut chuak an threrangem tian chin natan chimpanzee kumlimi Peter an ti chu lemazia tira arong thairan zinga amoi zual pali chu exhibition a hian phau chua ania an artist ngai ro puye mem chu zong ani ti mi pakhat chawin aring dikane heti chung hian akut chuak chu hral tlaber pol ani ta thunga he chimpanzee Peter hi kumsang khazakwa somruk pakwa thleng khan adam zuyene Betty Crocker America a meichelar ber an thlanna pahni na aloni to a khati hunlaya First Lady Eleanor Roosevelt ti chia aphalo Betty Crocker hi atakai ro chuan omlem lo thung changle changphut siam tu company Washburn Crosby company le General Mills te chu kumsang khazakwa somni pariata khan anin chun fina chang urdan chungchanga kumtin zona sangtel andong thina an company chuan achang tu ming iphua mai te angutiin an executive Louis William Crocker le meicha minga nelom turan ngai Betty ming te chu kai kopin le khachang le tutan an mangta a alar chakhle kumsang khazakwa somthum paruka trangkhan mel an nei tir taboka lemziak thiam neisa mekmena kut chuak niin alem hi an thedara Betty Crocker chu ataka omnge yangin America mi pui tamjok chuan an ring ta nge nge a
alem hi ahun lai milang zelin anzia thartir ve boka kumsam sari chungin voice sari anthak mana kumsang ka zakwa somkwa paruk thleng khan a mel hi zia thar alaneya he America mei chelar hi ataka chuan a omran lo thungane David Manning kumsang ni le pakhata Rob Snyder channa The Animal aron chuwa khan mi zongjong in an soisela a hmunom lo lulai lutuk kantivek asiam tu Sony chuan N2 an that heina turin movie critic interneta ziak tu tur David Manning chu an duang chopta Sony in film an siam en hlovak lo Holoman te Vertical Limit le The Patriot te chu hmunom lutuk angin aron chua athil zia wang hian N2 te bei adong theile California mi pahni chuan David Manning a review hi dot muhlu mani tin anron khingta Sony thil ti chu hailanin David Manning a thuzia ka wanga flimen te hnena poisa anpek angai phata diat bokane